Mwaki munene muno ni waharagania nyumba cia aikari hakuhi na cukuru wa anake wa Meru School County ya Meru. Mwaki ungi ukihanika kiroko gia gukia umuthi guku Nairobi cukuru wa KU University. Kenyans matugwo ni ndeto very tragic. Ndeto yahanika kiroko gia gukia umuthi mutino wa mwaki wa gikoro kihanika cukuru wa University wa KU along Thika Road. Library ya hau kabere ya KU kuratwika niyo yakorwo ikigwata kana ikimuda mwaki. Kenyans on social media magithie na mbere guikia ciuria makenda kumenya ivatol kuri murutwo kana mundu wekora ugwatini wa mwaki ucio. Kaunti ya Meru atongoria a gisiasa ni mokirira gavana Kawira Mwangaza muno thutha wa nyumba cia aikari hakuhi na cukuru wa anake wa Meru School kugwata mwaki, makiuga ati gavana uyu ndararora maundu uria magirire gukorwo makirorwo na nikio miaki ikoretwo ikimuda mabiacara na nginya nyumba cia aikari. Na kuringana na aria makinya ndeto ici guku nenda-ini gutire mundu wekora ugwatini guku kaunti ya Meru hakuhi na cukuru uyu wa anake wa Meru School na guku KU University library ino yake muda mwaki. Kuringana na aria magikinya ndeto ici guku social media gutire mundu wa gurario ni mwaki ucio guku KU. Kihumo kia mwaki ucio gituikaine nginyagia ihinda riri twagikorwo kiamukira ndeto ati old library ni agikorwo ikimuda mwaki na gutire kindu kiahota gukorwo gigisivwo kumana na library iyo. Koguo ndeto iria iragikorwo igitukinyira ni mwaki munene muno wagikorwo ugicina nyumba cia aikari kaunti ya Meru hakuhi na cukuru wa anake wa Meru School na guku KU old library yagikorwo kimuda mwaki na kihumo kia miaki iyo gitiuikaine na gutire mundu wakorwo akigurara. Tutigukorwo tugitenderithia ndeto iyo makiria tukumekinyia ro hau tucamanie in our next one.